40 godina postojanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru obilježava se nizom naučnih događanja i predavanja uglednih stručnjaka iz čitavog regiona. Ove godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru obilježava 40 godina svog postojanja i rada. U čast velikom jubileju održan je niz predavanja vrhunskih stručnjaka ekonomskih nauka. Kako kaže dekan, u radu fakulteta osnovni kriterij je izvrsnost. Mi posebnu pozornost usmjeravamo ka kvaliteti studija i upravo u ovom trenutku se provode aktivnosti na uvođenju standarda ISO 9001-2008 i osnovno načelo razvojne filozofije fakulteta je načelo izvrsnosti. Intenzivan rad na sve većem kvalitetu studija prepoznaju i studenti. Rad fakulteta stvarno može pohvaliti zato što trude se doći europske standarde i trude se taj bolonjski proces potpunosti uvesti u naše društvo. Pa je dobro organizirano predavanje, profesor dolaze na vrijeme i sve je super. Da je to istina potvrđuje i veliko interesovanje studenata za predavanja koje se dešavaju u sklopu mjeseca otvorenih vrata. Sve uoči 11.11. kada će uz početak međunarodne konferencije u organizaciji fakulteta biti promovisana i monografija u čast 40 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.